Yes, hanyuma rero tugaruke kuri iki kintu abaturage baba bafite ubwoba bwo kuvuga ngo ibintu by'ibimenyetso ngo bya Illuminati isi irarangiye, ngo ni wa mubare wa ya nyamaswa kuvugwa muri Bibiliya ngo 636, ngo bamwe mu baturage bakaba barimo barabirwanya. Wowe ubirebye nyine mu mboni zawe urabibona ute? Mu bisanzwe bakunda kuvuga ngo siyanse ntishobora, siyanse rimwe na rimwe na Bible ntibiza bijana. Yose kuko ugiye ukaraba muri Bibiliya uko bavuga inkomoko y'umuntu no muri siyanse kwishura uko twavyize ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo ufashe ivyo bintu gatangura rero kuzura bihuza, rimwe na rimwe urashobora guta umurongo nubwo ikintu cyo bari ciza ugasanga urataye umurongo bivanye n'imyizerere yawe. Mwaramutse namwiriwe bivanye aho muherereye nkuko bisanzwe hano kuri Kigali Connect, mukaba muri kumwe na Joe Passia for sure, ariko sindi jenyene Nanjye Nyawe Lamberto. uyu munsi tubazaniye amakuru mashasha mutari muzi, ari kuvugwa cyane ko indangamuntu z'ikoranabuhanga zirimo zirasoza, bashobora gutangura kuzilanshinga bakaziha abanyagihugu. Ndibaza ni mu kwezi nyene cyangwa Ni amakuru avuga ko guhera mu kwezi kwa 10 bashobora gutangira gutanga indangamuntu z'ikoranabuhanga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo makuru agezweho tugiye kuba twagarukaho. Ego na cyane ko ayo ndangamuntu abanyagihugu cyangwa se abaturage batari kubavyumva kimwe, bivanye n'uburyo izoba iriko irakora. Eske Nyawe wewe nta mpungenge ubona ko cyangwa kubijanye n'iyi ndangamuntu ikoranabuhanga? Kuko ndiko mbona abaturage biciye imigwi ibiri, hari abavuga ati ni sawa ni terambere, hari abandi bari ko bavuga ati nyamara ibi bintu nivyo babihabanye nka bya bindi byungo bizogana umuhero w'isi byo kudushiramwo utwuma mu mubiri. Yego rero ni bimwe mu bitekerezo by'abaturage batuye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abadiaspora, aho cyane by'umwihariko nk'abantu basenga cyane, bashingira ku ijambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo umubare 666 cyangwa se 666 ngo w'inyamaswa. Abantu rero bakaba bafite ubwoba bwo kuvuga ngo ibi bintu noneho bigiye kuza bije mu buryo bwo kwihisha ngo mwirangamuntu. Gusa nibyo tugiye kuba twagarukaho neza, tubagezeho iyi nkuru inonosoye kugira ngo bashe kuba mwamenya ese irangamuntu ikorite, bimeze gute, byifashe biti. Yego ni amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe avuga ko uretse kujyana n'umuvuduko w'iterambere mu ikoranabuhanga, guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko ikarita y'indangamuntu y'ikoranabuhanga izafasha igihugu kuziba icyuho kigaragara mu buryo bukoreshwa mu kumenya imyirondoro y'abaturage hagamijwe guteza imbere uburyo bukwiriye bwo gutanga serivisi mu nzego z'abikorera muri leta. Urumva ni mu buryo bwo kugira ngo bihutishe uburyo bwo gukora, cyangwa se urumva irangamuntu ingi ifatika, hari igihe n'umuntu anayibagirwa, ariko ingiyo numvise ushobora kuba wanayigendana muri telefone kuko ni QR code nkuko turaza kuba twabigaruka. Rero abantu bakaba bafite ubwoba bwo kuvuga ngo ese nta sano bya bifitanye na bya bintu bivugwa muri Bibiliya, ese noneho isi ntabwo yabigiye kurangira. Yego nibyo tugiye kuba twagarukaho. Hanyuma rero tubibutsa ko ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga wa@kigaliconnect.com, cyangwa se ukanyura ku mbuga zigiye zitandukanye zirimo Facebook, Instagram, LinkedIn, X yahoze yitwa Twitter, hose ni Kigali Connect, ukabasha kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero dukomeza iyi nkuru ivuga ko kuwa 7 Kanama 2025 hatangijwe ku mugaragaro igikorwa kizwi nka Pre-Enrollment Platform cyo kwemeza umwirondoro w'abaturarwanda usanzwe mu iterambere no gukosora ku bafite amakosa muri system y'indangamuntu. Urumva mbere hari yabanje gutangazwa, baravuga ati abantu bumva bafite amazina afite amakosa ntibagende bayakosoze, abafite ikibazo muri system bagende babikosoze.
hanyuma habone haze iri koranabuhanga rijyanye n'irangamuntu. Hanyuma rero ni igikorwa kizabanziriza icyo gutanga indangamuntu y'ikoranabuhanga ku baturage. Iki gikorwa nyuma kizagezwa ku rwego rw'utugari mu gihugu, ku buryo abaturage bizaborohera kujya kwemeza imyirondoro yabo. Ababishoboye bazajya babyikorera banyuze ku rubuga rw'Irembo Government cyangwa se Gov. Hanyuma inyuma y'iki gikorwa umuturage azajya ahabwa kode nk'uko twari twabigarutseho izamwemerera gutanga ibimenyetso ndangamiterere agiye guhabwa indangamuntu y'ikoranabuhanga. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA yitwa Mukesha Josephine yavuze ko indangamuntu y'ikoranabuhanga ari inzira igana ku gukemura ibibazo byose bigaragara mu makuru abitse mu irangamimerere. Ati nk'uyu munsi hari abantu bafite ko bavutse ku itariki ya 1 Mutarama ku ndangamuntu zabo kandi bafite ibyangombwa bigaragaza igihe nyirizina bavukiye. Icyo tubasaba ni ukutugana cyangwa se ni ukutuzanira icyo cyangombwa tukabikosora kugira ngo nuhabwa indangamuntu y'ikoranabuhanga izabe ikosoye nta makosa arimo. Urumva rero nuko bimeze ndetse nuko byifashe. Hanyuma rero ubu turi mu gikorwa cyo kugenzura no kwemeza amakuru bwite y'abaturage. System nyayo y'indangamuntu nshya izatangira gukora mu kwezi gutaha kwa 10 buriya, kuko urumva twagize mu kwezi kwa 9. urumva ni vuba cyane hasigaye nk'amezi 2 ukwezi n'ibyumweru bingahe. Hanyuma rero umushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga ni agace k'umushinga mugari u Rwanda rufatanyijemo na Banki y'Isi washowemo agera kuri miliyari 200. Urumva ni amafaranga menshi cyane. Umushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga biteganyijwe ko uzashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'imyaka 3. Ibikorwa byo kubaka system y'indangamuntu y'ikoranabuhanga bizashorwamo asaga miliyari 40. Hanyuma rero mu mwaka wa 2024-2025 uyu mushinga wari wagenewe ingengo y'imari ingana na miliyari 5 na miliyoni 397 n'ibihumbi 688 n'amafaranga 170 muri 2025-2026 wagenewe ingengo y'imari ingana na miliyari 12 na miliyoni 235 n'ibihumbi 253 n'amafaranga 78. Indangamuntu y'ikoranabuhanga cyangwa se SSDID ni indangamuntu umuntu azaba ashobora guhabwa ikarita yayo nk'uko bisanzwe. Indi iri mu buryo bwa QR code. Ngira ngo abantu bazi QR code kumwe abantu bajya nko guhaha ugasikaninga cyangwa se ufite hari ukuntu nyine bigezweho cyane mu bintu byo guhaha cyangwa se ibigo bikomeye ku buryo ushobora kuba wasikana ukoresheje scanner ya telefone ukabasha kubamenya amakuru. Akenshi hari igihe bamwe bashyiramo website ugahita winjira. No mu mahoteli ubamameni basigaye bashira muri QR urasikaninga mugaca ubona meni ibihari n'ibiciro byabyo. Yego. Rero akaba ari bwo buryo buzakoreshwa muri telefone cyangwa se muri mudasobwa ndetse no guhabwa nimero izwi nka token. Hari akanomero baguhereza ka token ku buryo ushobora kukabika. Ubwo ni nk'agakode kawe nyine. Urumva umuntu aba afite nomero igizwe n'imibare myinshi y'indangamuntu. Rero urumva nibwo buryo bashaka kubikoramo. Ushobora gukoreshwa no mu kubona amakuru yawe itandukanye na nimero y'indangamuntu. Hanyuma rero ubusanzwe amakuru yafatwaga ku ndangamuntu zikoreshwa ubu ni ifoto y'isura ya nyiri kuyifata, umukono ndetse n'ibikumwe bye, ariko kuri inshuro baziyongeramo cyangwa se bazongeramo ibindi. Amakuru azaba abitse muri indangamuntu y'ikoranabuhanga arimo ifoto igaragaza amaso, ibikumwe by'intoki zose 10. Urumva apana intoki 5, intoki zose 10.
zawe, ishusho y'imboni, amazina y'umuntu, igihe yavukiye, aho yavukiye, ababyeyi be, email, urumva, na nimero ya telefone ku bazifite. Abana bakivuka kugeza ku myaka 3, iki nicyo kibazo nandi kwibaza ku bantu bari kuvuka vuba, bazafatwa ifoto igaragaza mu maso gusa, urumva, n'abana nabo bazaba bafite indangamuntu bakivuka. mu gihe ariko uzi ko ari byo ngiye mbona yuko ibintu bica byoroha tugeze ngaho, kubera ko iyo umwana avutse afise indangamuntu akwije ya myaka yo gutunga indangamuntu ni kugenda gusa kuyitora ku murenge cyangwa kuyitora urumva bizanafasha. Hari igihe abana bora ababiba ngo umwana we bamwibye, ushobora kuba leta ishobora kumufata ukumubura uvuga ati wapi n'uwanjye. Urumva rero bita byorohera leta guhita basikana uko bakoresheje yamboni, bahita babona ababyeyi be. Urumva nabyo ni ibintu byiza cyane. Hanyuma rero guhera ku myaka 5 kuzamura, bazafata ibipimo ndangamimerere byose. Abari munsi y'imyaka 18 bazajya baherekezwa n'ababyeyi cyangwa ababarera. Gusa ariko abana bari hejuru y'imyaka 5 nibakura bakageza ku myaka 16, bya bimenyetso byafashwe bizavugururwa, hatangwe ibijyanye n'ikigero bagezeho. Ariko urumva ikiza nuko baba bamufise muri system, icyo cyiza bica byoroha gusumba bya bindi byahoze. Hanyuma rero abafite ubumuga bw'ingingo zitandukanye, urumva abantu bacitse nk'intoki, ibintu nk'ibyo ngibyo byose zitandukanye zikeneye gufatirwa ibimenyetso. System yubatse mu buryo bigaragaza ko hari ibice runaka umuntu adafite, ku buryo hazajya hafatwa amakuru y'ingingo bafite gusa. Urumva ko nabyo birasobanutse cyane. Hanyuma amakuru azafatwa ni ingenzi cyane ku muntu, ku buryo umutekano wayo ugomba kurindwa ku rwego rwo hejuru kugira ngo atagera mu biganza bibi. Hanyuma rero mu gukusanya amakuru hari kwifashishwa ikoranabuhanga rigezweho, ku buryo acungwa neza ntabe yagerwaho n'umuntu utabifitiye uburenganzira. Hanyuma rero ukeneye kugera kuri aya makuru azajya aba yarabiherewe uburenganzira muri system ya NIDA, kandi ntabwo amakuru akanyura mu nzira zitekanye kugira ngo amugereho. Hari itsinda rishinzwe gukurikirana umutekano wayo umunsi ku wundi, kandi nuko hashingiye kuri serivisi zitandukanye zitangwa mu gihugu. Amakuru akenerwa nayo abatandukanye. Kuri iyi ndangamuntu nshya, nyirayo niwe uzajya bafite uburenganzira bwo kugera no kubona kuri ayo makuru, cyangwa se abonwa n'uyakeneye. Umukozi muri NIDA ushinzwe ibijyanye n'ububiko bw'amakuru yitwa Ndanyuzwe John, anakurikirana bya hafi ishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga cyangwa se ry'uyu mushinga. Yavuze ko gukusanya amakuru yawe bwite akubiye mu indangamuntu bizajya bikorwa mu ibanga rikomeye cyane. Ati amakuru bakenera muri banki aba atandukanye n'akenerwa mu kabari, niba agiye mu kabari bashaka kumenya niba baguha ibisindisha, azabaha uburenganzira bwo kureba gusa niba wujuje ubukure. System izajya ibereka niba wujuje ubukure. Umva hari ibindi bintu idashobora kukwereka. Hanyuma rero hanyuma system ihita yemerera uwo muntu ko imyaka igeze cyangwa itageze, atiriwe abona imyaka yawe y'amavuko. Hanyuma rero urumva bahita bavuga ati uyu nguyu nta myaka y'ubukure afite, atiriwe amenya ngo afite imyaka ingahe. Wowe system izajya iterekana uyu ngo nta myaka afite. Hanyuma rero hazakorwa porogaramu ya telefone umuturage azajya yifashisha atanga uburenganzira ku makuru ye, nubwo buzahabwa cyangwa se nubwo buzahabwa utanga serivisi bwo kuyageraho, ariko bwemejwe na nyirayo. Hanyuma rero tugana ku musozo w'iyi nkuru, hanyuma tuze tubisesenguraho neza. Abanyarwanda batuye muri diaspora nabo batekerejweho, cyangwa se nabo batekerejweho birumvikana, ku buryo iyi serivisi yo kwemeza imyirondoro yabo izagezwa muri za ambasade hirya no hino ku isi, nyuma banahabwe iyo ndangamuntu nshya. Witwa Ndanyuzwe John ushinzwe kubika amakuru yavuze ko ibyo bazabimenyeshwa aho bagiye baherereye igihe
bazakorerwa. Ikindi nuko iyi karita izahabwa abanyarwanda, abanyamahanga batuye mu Rwanda, impunzi, abasaba ubuhungiro, abana batoraguwe, abanyamahanga baba mu Rwanda ku gihe gito. Urumva ni ikoranabuhanga. Hanyuma rero abimukira n'abadafite ubwenegihugu baba mu Rwanda, iyi ndangamuntu nshya y'ikoranabuhanga yitezweho kuzafasha mu gutanga no guhabwa serivisi zihuta, kuko amakuru bwite y'umuntu azaba yahurijwe ahantu hamwe kuyageraho bitakigoye. Hanyuma rero ikindi bizafasha nyir'ubwite kwemeza amakuru ye bwite atiriwe yerekana ibindi byangombwa cyangwa izindi nyandiko zemeza amakuru ye bwite. Bizafasha gusabira serivisi aho yaba ari hose igihe icyo ari cyo cyose. Ibyo bizatuma ikiguzi yatangaga cyangwa amafaranga y'urugendo, ayo gufotoza impapuro, ajya gushaka serivisi hirya no hino agabanyuka. Hanyuma rero twihuse dusoza iyi nkuru, mise nibaza ikibazo. Urabona muri system nk'iyo tugiye kugura nk'ibintu cyangwa se turimo turiyandikisha urugero kuri PayPal no mu zindi system zigiye zitandukanye, akenshi badusaba ikarita y'indangamuntu, dufotora imbere, dufotora inyuma. Kuri ibi ngibi nta kibazo bishobora gutera. Ese ko wumva ko tutazakoresha ibintu by'amakarita nka kuriya bisanzwe ari system y'ikoranabuhanga, hari uburyo leta wumva mu mitekerereze yawe hari ikintu yaba igiye guhindura no kuri ubwo buryo, nko kubakoresha system zisanzwe za online za Alibaba kugira ngo bakuverifyinge ukoresha indangamuntu ugafotora imbere n'inyuma? Ubona nta kintu bishobora kwangiza? Njyewe nibaza ko, ariko ngerageje kumva umengari hano numvise ko hari indangamuntu y'ikarata umuntu ashobora kuba afite yindi hejuru. Wari wabivuzeho ko hari agakarata umuntu ashobora kuba afite, hama iyo yindi kabiri yo muri system nka code QR. Urumva ako gakarita n'ubundi ntabwo kaba kariho aya makuru asanzwe twe duhita tubona inyuma ngo ifoto ngiki. Ngewe rero ntagiye kure, bisaba kubanza bagasikana. Ndashobora kwibaza ko kubera ko n'ubundi umuntu aba abifite muri telefone yiwe, ashobora no kubiprintinga bigakunda. Kubera urashobora guprintinga ikintu hama ukagifotora ikaba nk'indangamuntu ya photocopy. Ariko ku rundi ruhande ngira ngo ubwo buryo buriho kuko ubu bagira batangure kuyilansa, bazonereka abaturage uko iyo ndangamuntu ikora. Kugira izo ngeri zose umuntu azozishika ko bagende bazerekana ati ukeneye ibi ujaha. Urumva hazobaho n'amahugurwa. Yego. Yes. Hanyuma rero tugaruke kuri iki kintu abaturage baba bafite ubwoba bwo kuvuga ngo ibintu by'ibimenyetso ngo bya Illuminati isi irarangiye, ngo ni wa mubare wa ya nyamaswa uvugwa muri Bibiliya ngo 636, ngo bamwe mu baturage bakaba barimo barabirwanya. Wowe ubirebye nyine mu mboni zawe urabibona ute? Mu bisanzwe bakunda kuvuga ngo science ntishobora, science rimwe na rimwe na Bible ntibiza bijana. Yes, kuko ugiye ukaraba muri Bibiliya uko bavuga inkomoko y'umuntu no muri science kwishura uko twavyize ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo ufashe ivyo bintu gatangura rero kuzura bihuza, rimwe na rimwe urashobora guta umurongo nubwo ikintu cyo bari ciza, ugasanga urataye umurongo bivanye n'imyizerere yawe. Kuko uvuze ngo izo ndangamuntu ngo isi ngo izobirangiye, sindavyibaza kuko tugiye tukabara aho technology geze uno munsi, isi ahubwo yararangiye kera. Dufatiye ku byo tubona, iyi system yo kuzana indangamuntu mu bwo buryo ntabwo ije kurangiza isi, ahubwo ije guteza imbere no kwihutisha ibintu no gushiraho korosha ubuzima, niko no bivuga. Kuko uno munsi uvuze kujya kuntu dukoresha finga ya telefone yacu, ntituzi ukuntu abazungu babikoze. Nayo nyine urumva ni technology igomba guhura niyo indangamuntu, kandi biza nta muntu yigeze yidoga, nta muntu yigeze avuga ngo kuko ni kurangiza isi. Hari ubuhinga bwinshi twotangira kuburorero, urugero kuko no muri za Amerika izo ndangamuntu ziriho. Amerika bageze mu rwego ku buryo n'umuryango bashobora kuguruza ijisho. Ushobora kuza we ari wewe Lamberto, umuryango ugahita wiyugurura ukinjira. Nabonye byarageze. Si wumva se? Rero ni kwihuta, leta ibishaka
tubeho ubuzima bworoshe twihutisha n'ibintu bya bintu byo kurinda kuja hariya nko kwinjira ku rugero muri arena ugasanga mwatonze umurongo barinda kuraba karanga muntu bakandika mu mashini nimero zayo uzorengana gusa usikaninge hama urengane azoba ari ibintu bizoba biriko birakorwa mu mwanya muto gusumba uko byakogwa mbere. Yego. Hanyuma rero hari iyi system ya QR code ni system ushobora kuba wanashyira ku gikumwe bigakunda ukayiprintinga n'umuti nyine uyu nguyu udakunda gusibama ukayiprintinga nka tatuwaje ni ibintu bikunda cyane abantu rero kubibona ntekereza ko abantu benshi batazabyakira n'abantu bazabyanga bitewe n'ubwoba nyine bakavuga ati no muri bira baravuze ngo ni mu gikumwe ngo microchip ngo zatangiye kuza ariko amakiara code yamyeho kandi abantu bamubakoresha uko bukeye nuko bwije nuko bataba babyitaye. Tuyazi kuri ibigo bikora ibintu bijyanye n'ubucuruzi n'ibigo bisanzwe bigiye bitandukanye ntago tubizi mu baturage. Urumva umuturage nawe agiye kumenya uburyo bwanuze kandi bwa system ya QR code kandi no mu kiganza cye cyangwa se ugendane kuri telefone. Ngewe nkunda kuvuga ikintu cyose kijanye n'ikoranabuhanga gikorerwa umuturage nyene ata muturage nta koranabuhanga nyene. Urumva uko biri kose kuko nimba no musi tugeze kuri iyo level nejo hazoza yindi level kandi urumva ubuyobozi bwa buriko bwiyumvira ni giki twokora kugira tuva haturi twegera imbere. Urumva kandi ni ciza muri Afrika uzosanga u Rwanda ari rwo rwonyene ruko rurakoresha izo ndangamuntu tugerageje kuraba neza ivyo biri hanze kuko abazungu babimaranye igihe kinini kandi ntibigeze bidoga ngo isi rarangiye. Ahubwo twebwe nk'abaturage dukwiye kubyakira tukabikora kuko bakunda kuvuga ngo si byiza kwanka ikintu utaragipima. Banzube ukibemo ico kintu ubanze ukibemo peut-être umunsi bariko bavuga ejo ni bazogaruka bavuga ati bya bintu birarenze n'ibya mbere uziko ntatinze nahora ntinda uziko bamfatiye ahantu runaka ndabura indangamuntu nerekana ukuboko birarangira. Wenyine azotangura kugenda nuko gusa ikintu kandi ikintu kiri mu ntango n'ubundi ubwoba ntibushobora kubura ariko technology science na bibiliya ntabwo twobihuza mu gihe twotangura kubihuza nta kintu twogerako nibi twageze ko twobisiba. Yego. Yes, hanyuma rero ngayo nuko bimeze nuko byifashe bamwe mu baturage bafite ubwo bwo kuvuga ati noneho katubayeho tugiye kujikuzimu n'undi se ikuzimu niba uri umunyabyaha n'undi kuzajyayo ntabwo uzajyayo kubera ko ngo baguteye ibintu ngo yes. Hanyuma rero reka tubashimire tuzahurire mu kiganiro cy'ubutaha turimo turagaruka ku bijyanye n'umushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga ngo uri ku musozo cyane ko ngo mu kwezi kwa 10 uzatangira gushyirwa mu bikorwa. Hari ikindi kintu dusoza wabwira abanyarwanda cyangwa se by'umwihariko n'abakunzi b'u Rwanda abarundi bari hano mu karere duherereyemo Afrika ndetse n'abandi badukurikira hirya no hino ku isi? Cyambere ni kubashimira kukuntu bakurikirana ibikorwa bya Kigali Connect. Tunabibutsa ko Kigali Connect tudakora ibyonyene turafise gisata gikora ama video z'ubwoko bwose dukora ama website dukora ama graphic design turakora n'ama publicité kubashaka kwamamaza dushaka gukora design ya publicité iri anime mu buryo bwa video n'ubwo bwa mu buryo bwa foto byose ni kutugana ngira ngo babarira ni nimero naho bodusanga. Ushobora dukorera Kigali Gasabo ku Gisozi yitwa Kagugu. Ushobora kutubona kuri nomero 0788141989 nawe wabaha iza Tigo ni 0735838817. Yego, hanyuma rero tukaba twagufasha muri serivisi zijyanye no kubakira website ku giciro cyiza amafaranga make cyane rero nshobora no kuyavuga hano gatuvuga ati abantu iyi website ni scam. Wowe duhamagare tugufashe
ikindi tugufasha mu buryo bw'amavideo, tugufasha amashusho, niba muri korali, niba muri abahanzi turagufasha tugukora amashusho ameze neza kandi ku giciro cyiza. Dufite experience tumaranye igihe kinini kuko mbere ya covid twarakoraga, urumva rero ntago turimo turabigiraho. murakoze Yes, ciao ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.